Mi znamo da u budućem ekonomskom razvoju Srbije svaka čast stranim investicijama, dobro su došle, ali su i naši stari znali u se i u svoje kljuse. Mi moramo u razvoju naše države da se orijentišemo na sopstvene potencijale, na sopstveno znanje, na sopstvene resurse, na sopstvene mogućnosti. Tako ćemo sprečiti da najbolji izvozni posao, najštetniji za Srbiju, odliv mladih ljudi u inostranstvo, bude sprečen, sasečen, da ostanu u Srbiji da rade zajedno sa svojim roditeljima i da im je ovde mesto da Srbiju razvijamo. Što se tiče poljoprivrede, 3 stvari ću samo reći. Prvo, mislim da 2017. godine moramo da produžimo zabranu prodaje zemlje strancima. Još nismo spremni za tu utakmicu. Druga stvar, to su i druge zemlje uradile. Druga stvar, naš seljak može da bude dobar ako mu napravimo zakon o zadrugarstvu, ako ujedinimo individualne proizvođače, ako obezbedimo sistem subvencija, garantovanih cena i garantovanog otkupa i tako sprečimo velike igrače da ih pojedu, a njima obezbedimo da zaštite svoje interese. To se može uraditi. Još jedna stvar, da se uvedu vancarinske mere zaštite poljoprivrednih proizvoda kao što druge zemlje nama rade. I dalje, raspodela državne zemlje koja ide po zakupu može da bude daleko pravednija, zavisi kako lokalne samouprave raspisuju tendere i to može da bude orijentisano i na manje proizvođače, a ne samo na velike igrače.